Buset sama gua. Kalau udah ngomel kayak perang dunia kedua. Gaduh bener. Ngapain lo? Lo kenal lo? Bocah gila apa ya? Pusing banget aku di rumah. Diomelin mulu. Pak. Itu mangga apa apel ya? Lah, mangga ini. Kok bulat amat ya kayak apel ya? Romanya sih enak ini mah. Manis sekali ya? Gue cobain dulu dah. Pak. Asem banget. Aduh. Kayak nyangkut lagi gigi gue nih. Pak. Kagak bener dari mangga, gue buang aja dah. Aduh. Gigi gue sakit banget ini mah. Suwe banget dah. Gara-gara buah sialan itu. Buset dah, siapa lagi itu bocah yang berisik banget dah. Kagak tahu apa gigi gue lagi sakit begini nih. Aduh. Woi, berisik banget lu. Nggak tahu apa gigi gue lagi sakit ini. Pergi lu, pergi. Kan rumahnya si Boim. Ngapain gua kesini ya? Im. Ada orangnya, Be. Im. Tumben gak ada yang nyautin. Im. Aduh. Siapa sih? Berisik banget lu. Buset, kaget gue, Im. Lalu ngapa, Im? Buset, tuh pipi ditambal kayak ban traktor, Im. Pakai nanya lagi lu. Gue lagi sakit gigi nih, Bang. Udah minum obat lo, Im? Nah, belum, kagak ada obatnya ini. Gue cari-cari nggak ada obat panu. Obat panu kali aja gigi lo panuan, Im. Suwe lu, Bang. Jadi kagak tega gue liatnya, Im. Yaudah, gue beliin obatnya dulu deh. Udah bisa ya, Bang. Lah tumben tuh bocah baik bener. Tapi tuh bocah megang duit kagak ya? Ah, bodo amat dah. Aduh. Sakit gigi, Mas? Kagak, lagi main gaple. Ada galak amat. Udah tahu sakit gigi, pakai segala nanya lagi. Bocah lama bener. Ini gigi gua kenapa jadi dua-duanya? Ini yang sakit ya. Astagfirullah. Itu bocah bawa apaan lagi? Im, gak ada obatnya, Im. Adanya beginian, Im. Set dah, Bang. Gue nungguin udah kayak kambing conge. Lu malah bercanda. Sekalian aja, Im. Gigi lu gue cabut pakai ini, Im. Set dah, Bang. Kagak jelas lu dah, Bang. Ah. Lucu. Ngomel mulu. Set dah si Boy. Ngomel-ngomel mulu dah. Nelpon Ahmed aja deh.
Ngapain lagi tuh orang nelpon? Harus minjem duit ini. Gak ada. Bujuk nih bocah. Matiin. Belagu banget dah. Gue telepon lagi dah. Dia nelpon lagi. Apaan sih? Minjem duit? Kagak ada. Sujon aja lu. Gue di rumah Boim nih. Buruan kesini dah. Ada kopinya kagak? Banyak sini kopi mah. Oke, OTW. Bujuk dah bocah. Cepet banget giliran ada kopi. Padahal mah boro-boro ada kopi. Air aja kagak ada. Buset, bocah Kopi. cepet banget. Lah, kopinya mana, Bang? Boro-boro kopi, met. Air aja kagak ada. Lah terus ngapain lu manggil-manggil gua kesini? Bete aja gue sendiri, met. Dari tadi. Kagak ada temennya gue. Si Boimnya kemana? Lalu di rumah orang sendirian bayi begini? Ada di dalam. Yuh, gini nih kagak jelas banget urusannya punya temen. Segala orangnya kagak ada, dia ngejogrok di depan rumah. Mending ada kopinya. Met, yang berisik. Hah? Si Boim lagi sakit gigi. Ah, kagak ngaruh main gitar sama sakit gigi malah. Lu mah kagak percaya dong. Dengar kagak? Hah? Yang gak usah berisik-berisik dah. Udah biarin aja biar orangnya keluar, ntar kan jadi ada kopinya tuh. Lu kagak tahu aja si Boim. Aduh, ada apaan lagi sih nih? Rame banget dah. Bener-bener tuh bocah kagak punya alat pisan. Kagak tahu apa nih, gue lagi sakit gigi. Liatin aja dah, gue kerjain dah tuh bocah dah. Lu diem-diem baik kayak ayam sayur, Bang. Nyanyiin apa nyanyi? Gak mau ah, gue kagak mau cari penyakit. Bilangin lu. Berisik banget lo. Tuh kan, Met. Tuh kan, Met. Gue bilang juga apa. Lu sih berisik aja. Udah lu main siram-siram gua aja, ih. Mau gue tambahin lagi? Yaudah, pergi gak lu? Nih, awas lu, Im, lu. Nyolot lagi lu. Ribet dah, singkong kalau udah ngabuk.